Znači imamo Volkswagena kombija dizla T5, motor 5 cilindara 150 konja u kojoj smo ugradili LPG kao dodatak dizlu. On radi na način da 30% troši plina, 70% nafte. U tom režimu vožnje može ostvariti uštedu do 20% i može ostvariti manje zagađenje do 50% upotrebom. Tu smo na ovom automobilu skinuli rezervni kotač dolje i umjesto njega smo metnuli rezervoar od 70 litara koji ima svoju tvorničku zaštitu i koji je originalno pripasan da bi mogao pristupiti testu ili tehničkom pregledu. Prilikom montaže ovdje smo metnuli multiventil na kojega ćemo sad ugraditi pokazivanje koje je nužno potrebno da bi gore vozač mogao vidjeti u svakom trenutku koliko u automobilu ima plina. Znači taj pokazivač služi za pokazivanje količine plina da bi vozač u datom trenutku kad mu gore u kabini pokaže da nema plina mogao pristupiti punjenju. Ovaj automobil ima rezervoar za gorivo od 70 litara sa kojim prelazi oko 750 km. Ugradnjom ovog plinskog uređaja sa istih 70 litara plina on prođe 1180 km i potroši 26 litara plina. Znači šta smo dobili u toj varijanti? Dobili smo da auto manje troši osjetno goriva, dizla, troši neku količinu plina i kad to sve skupa zbrojite u ovoj situaciji danas, taj auto ispadne da špara na 100 km financijski uštedu vrši oko 26 kuna na 100 km. Znači ako kombi takav prolazi dnevno 300 km, a trebao bi, jer je to dostojno vozilo koje bi trebalo služiti vlasniku da zarađuje novce, ili ako to stavite na dan, ako prolazi 300 km, 72 kune mu ostane dnevno ako auto ide 300 km. Sad to stavite na varijante da auto ide 23 dana dnevno u mjesecu, da puta 12 mjeseci, investicija u taj automobil bi trebalo se vratiti nazad u roku nekih 14 mjeseci. Ako imate više takvih voznih jedinica u svom voznom parku pa ugradite u sve plin, onda dobijete u mogućnosti da dobijete punionicu plina, takozvanu skid jedinicu na svoje dvorište, gdje možete ostvariti uštedu, reći ću na pamet, od nekih 50 lipa po litri. I kad to zbrojite jedno s drugom, onda taj auto može vama ušparati oko 35 kuna na 100 km. Ovo smo završili, možemo otići na pumpu, tankirati i vidjeti koliko u tom trenutku ima plina u vozilu. Znači ovdje je usisna grana, na tu usisnu granu ćemo probušiti uvodnik za dovod plina i drugi uvodnik za kontrolu protoka zraka u toj usisnoj grani. To smo probušili, metnuli uvodnike i sad ćemo spojiti crijeva. Jedno crijevo je od plina, a ovo drugo crijevo je od mjereća protoka zraka. Znači sva priča je o tome da plin u dizel motor uvijek ulazi na usisnu granu, nema nikakvih preinaka motora, nikakvih. Jedina nekakva šteta na motoru, ako možemo to nazvati, je probušiti ove dvije male rupe gdje jedna ide dolazak plina, a druga ide mjerač protoka zraka. Znači to su jedine nazovi štete na tom motoru, ako se to može nazvati kao šteta. Sve ostalo se ugrađuje na motor naknadno na šasiju ili na dio motora da motoru ne smeta. U slučaju da iz bilo kojeg razloga plin ne odgovara vlasniku ili nije zadovoljan, ta dva uvodnika se skinu, stavi se vijak 6 mm, metne se malo brcane mase, stignete gore i auto ide dalje neoštećen. Znači nema nikakvog dodatnih radnji koja bi koštala ili morala se napraviti preinaka na tom motoru. Ovdje smo montirali isparivač u koji ulazi plin na koji se spaja voda, jer isparivač mora imati radnu temperaturu od 47 stupnjeva, znači mora doći topla voda koju smo uzeli iz motora. Tu smo presjekli jedan vod od vode, stavili te komad i uzeli jedan dio tople vode koji nam treba za isparivač, iz njega vratili nazad. Znači ništa opet na motoru nismo radili što bi motoru moglo štetiti. Poslije toga smo pristupili montaži nosača dizni i dizni, opet na dio motora gdje je vrlo lako može do toga doći u slučaju nekakvog servisa da se lakše do toga dođe. Kad smo to sve učvrstili, idemo montirati filter plinski na kojemu ima odmah ugrađen mjerač protoka zraka. Znači uređaj je vrlo jednostavan, nikakve posebne radnje koje nisu normalne kod montaže plina. Sad spojimo ovo crijevo koje smo prije pripremili, filter, zategnemo šelnu i kontroliramo nakon
svega toga, da li ima propusnosti plina, da li je sve dobro stegnuto, da li šelne drže, kako ne bi došlo do propuštanja plina na bilo kojem spoju. To je bitno jer auto ide na tehnički pregled i tamo se vrši atest i kod atesta se kontroliraju svi spojevi i mjeri se da li su svi spojevi dobro stegnuti, da li ima propuštanja plina. Ako ima propuštanja plina, auto kao takav nije ispravan, ne može proći tehnički pregled. To sve skupa montiramo, složimo, onda ćemo sve što prekontrolirati sve spojeve i od struje i od plina, iz razloga toga da kad dođemo na tehnički da ne bi bilo tamo da nešto ne valja pa da se auto mora vratiti kao takav nazad. Ovaj automobil je sada u principu spreman za napraviti atest i kao takav kad prođe atest on će dobiti papire koji će mu pokazivati da je kao takav ispravan, da ima svu potrebnu dokumentaciju, da se legalno vozi i legalno ugrađuje u Hrvatskoj. Znači, ovu radnju koju sad radimo je sve legalizirano, za sve postoje papir, homologacija i idemo na tehnički pregled po atest. Znači, na tehničkom pregledu ćemo ostaviti vozilo, ostaviti svu dokumentaciju od uređaja koje smo ugradili u plin i ako to sve skupa prolazi, a mora proći jer smo prije toga provjerili u Centru za vozila Hrvatske, auto kao takav je spreman da se vozi po cesti i da za to ima svu potrebnu dokumentaciju da se može voziti po cesti po Hrvatskoj. Ne po Hrvatskoj, nego po cijeloj Europi. Montaža uređaja, gledajući montažu boce svih ovih elemenata, traje 10-ak sati za ovakav automobil za jednog čovjeka. Kad smo sve to završili, uzeli smo šelne i sve smo zašelnirali tako da sva ta instalacija koja ovdje se vidi na autu stoji kruto vezana, nije nigdje sa strane, nigdje ne visi i ne odudara od kvalitete auta. Montažu elektronike koja sa svim tim što smo ugradili u stvari rukovodi komand. Znači ta elektronika plinska centrala je najvažniji element na tom autu. Ona je složena tako da u istovremeno dozvoljava da ovaj automobil troši i naftu i plin u omjeru 70% nafte i 30% plina. Znači to je softverski program koji je složen ciljano za takvu vrstu goriva i takav način pogona motora i ne može se montirati na bilo koji auto koji je recimo benzinac, zato što benzinac kad imate plin troši ili plin ili benzin. Ovaj auto troši u isto vrijeme 70% dizela i 30% plina, a svime time rukovodi ova centralna jedinica koja uzima parametre od motora, temperaturu motora, uzima broj okretaja motora, uzima protok zraka i sve te elemente meće u svoj softverski program i u datom trenutku da količinu plina koliko treba automobilu kako se vozi. Znači nije svejedno da li auto ide 50 ili 100 na sat, nije svejedno da li vozi 100 kg tereta ili 1000 kg tereta. Znači po tim opterećenjima i kontrola ove centralne jedinice se vrši na taj način da ona sugerira, u stvari komandira koliko može ići plina u datom trenutku u taj motor. Kad smo to sve skupa montirali, onda ćemo unutra u kabinu vozača montirati prekidač na kojemu je LED diodice koje pokazuju koliko ima u vozilu plina i koje može u datom trenutku, ako to treba da se plin ugasi, jednostavno vozač može stisnuti taster i plin u istom trenutku prestaje ići u motor. U isto vrijeme na tom prekidaču koji je u kabini se može vidjeti koliko u datom trenutku plina ima u motoru i da li treba tankirati ili ne. Ovdje smo završili sve, prokontrolirali spojeve. Pregledom kabine moramo ustanoviti gdje možemo metnuti prekidač da ne smeta, a da u isto vrijeme bude vidljiv. Ovdje u automobilu smo našli mjesto za ovaj jedan prekidač koji je predviđen za nešto drugo, mi smo ga izvadili van i stavili smo prekidač od plina. On ne smeta ovdje ničemu, a vidljiv je. Prekidač koji smo spojili dole sad ovdje svijetli, znači tu je plin, a tu su oznake koliko ima plina u rezervoaru. Ima na prekidaču jedan gumb koji stiskanjem gumba vi možete zatvoriti plin zbog nekog razloga. Nekakva greška se može pojaviti na motoru i onda se može plin putem prekidača zatvoriti da ne ide dalje dok se ne vidi zašto se nešto dešava na motoru ako se dešava. Otklanjanjem kvara na motoru možete ponovo plin pustiti u pogon, morate stisnuti prekidač i plin ste pustili u pogon. Plin sada svijetli da pokazuje kad upalite auto
dobivanje broja okretaja i temperature radne na motoru, plin prolazi kroz isparivač, ulazi u usisnu granu i motor radi u mješavini 70% dizela, 30% plina, ali u nekim otežanim uvjetima. Znači, realno nekakva potrošnja plina između 15 i 25%, 30% se kaže da je maksimalna potrošnja plina, a to se vrlo rijetko dešava ako je auto teško, ako je u brijegu i ako ima puno tereta. Bitno je napomenuti da ugradnjom plinskog uređaja u dizel motor imate pomaknuti okretni moment na dizel motoru upravo naprijed, znači da auto puno bolje radi, ili imate osjećaj da ste metnuli nekakav čip u auto pa da auto ima 15 ili 20% snage više. Niste dirali snagu, nego ste ugradnjom plina pomaknuli okretni moment naprijed, pa auto sa manje gasa ide isto radnju koji je išao i kad nije imao plina. Znači, upotrebom plina dobivate da auto ide 140 sa, reći ću, pola gasa, a kad imate auto samo na dizel, onda morate dati još trećinu gasa, možda više, da bi napravili istu brzinu. To je, znači, taj okretni moment ste pojačali naprijed i auto puno bolje ide sa plinom i na taj način puno više auto i špara i manje zagađuje.